Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much Diés. Too much Diés. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Akwaba shonko enko enfa ema obra ye boy emu ensem edoto pa dada ene ensem fofra ema no humi so e wababa bebi wo a eye awudwiri pa te se wotokra na ho adu na ho moni asore te se wodwo ho a wonti ase bisu ha na ye nije na wasere na wadwa na twemu ko ebisu de e de awereko kese pa ene ba na so nya mo be ne den obra ene ye bo obra so na waba obra wi akodu bebi na obra so se obekọ abobekọ obra so ye so a obetna na wakoso abobra no obi enu a ebra no wo bo na ye ne den a che so ema no ehu ni se sesi ade ebra no wo mpebiem de obi apenkwa enkwa ye obi ade age wo mu a abro mo so mu hu do mu ye mu biem na te se wo mo opted for a yes suicide but in yemu no obra ye boy nyame nko a ene oboafo na ebusuafo mu nua ba na ama owusua me ni mo di ehia no na te se ensem akoso ensem esi training issues be aso na hu be nya se be de ebesu mo wo ye fije eso na meko ensem no eso prekope na baby no enyema sisi a enkofo ehwemo a hu ni se adabi asem we si de dabi enka ne nye ne papa mu no ensese sei ene se ba no esan se enka efa kwa fufu bi a enka fa sudio bebre ena edi beba na nso emre ene nkrabia de nyame ensem ene wo na ebusofo de nti amama kofa ensem no edi afa ho no ene se eye abrante bi hu nsem abeto aponte sa tabe Ghana for edwu a wo mo enti aseni nya ne se abrante we according to report no the day ade Andrew Adomako Jesse atese ashama Ghana maimwa ena tese wote eye ashama bro no so en wote na according to report no Owie University 3 years pepepepe ni atese wa hwe nim se obenye adwuma aye do betuma ye bia twele tese kese de akọ ye company se wo Ghana hudonia no se go benye adwuma papa bi na atese wetimi aye bi no wa hwe no ano abobra na so ye ibusua no wetimi atrebi e de akọ na ibusua so na ne ndiam no 3 years na o page wania no wetimi enye bi eye na anu adaju ada we ya na tese nyame ye na dom a tese Ghana immigration true letter de command say wo afa na edwuma mu a tese Monday na no wombra na won she edwuma ase na tese edwuma di a de ba na ye sha ase na training no for na tese won ma wa she edwuma ase no na tese ebusuafo ade e be chiama Monday aso na tese na edwuma wakoso akoi ashe edwuma se a wa train ma training for 3 good years no abrante se niti wa femu e de ahire ne kwa ya na asem we ye na down for akasa ne down in yonku nipo e na de ensem no ebeto aponten no wo se won de wo dwin wo kro won ti aso wo dwin wiase ho a won ti ase because na down for no na nante ache pa ma we tie de dum nsem edwuma wo nyanye complain na wa complaining ha wa ha no letters a wa tro ewiaso nante a wa nante echinchi a wa for de no afem bi just because of edwuma person wonye na wono so ntimi nya bi enko na no no woni di no hwe fie du keke no na wentimi enya sa 3 years no abira na onya owa anwode wote ase a we betimi akeka no wa ye wentimi enya bita na onye bi peso dia ne tipa yesi wetimi aba na bra ba tipa ye within 1 day tipa ye ede na danfi ekodi wo mu na tese akoye arebo sempa kese ede ama na otese wodwo a wonti ase na won dey to drop ewo eye ne Twitter handle so atese edi a go by on Twitter had no say my guy has been stressing for a job for the past 3 years after university only to get a job and die the next day atese wono ede etu dwa e wo sa kwa no so na tese wo hwe eye se na ensem no nipa alpha na to say wo bia wo bebe bia wo se we die mo ja wo mu se wo bia ye ya so wo bi wo ha wo te kra na tese wadwen mu ebo mu tese wo hu de wo dwen epo ebiem ebi kra se da bi owo bi se kra na manyam som eye de mankofo ewre fi nyankopɔ kra se nya de obeye bia afo abrabɔ ye because the moment you have it now
and never know who did you say, Sabri, I would say, I won't me, and I will say, when you say, wait me at us, and I torch not the baby won't mean to let me now walk around on the day because they are word you won't be no be. Now they am some Bamwa, not as I am preventing Nipa because of his service, no, not as one more airborne, than some at the attention, and so in the able to say, Darby, now some dear a yet. Empire and then say Nipa Enfa Enka na Brapo ni Asheye eso Enka because we come no crapono. Na the Jume dia wonya Juma wonya watche ya for 3 good years no crapono. Obehwem crapono na de efri na ebie kra so no waye do betima ye wapo no mmode oni se wetimi atwa university pa te se fata se ko onye adwuma na otimi ento ne bre eso apa na so na te se ya twe no assign ya ye na nyama ewofie na ye chiche di chana nemo mu na te se bibia koyie ma no na otimi popa e kakra no twa no no asa mo mpa ya ansre kwatenten ansra mbambo afa na prekra wa na te se no weyi nti ni eyi no efi ho entempa so nti wo be yi apa se nipa ya na moto mu ni ya no ye ya hyehie no so ne de mpa ye e ka ya babo na te se ye na moto ni so no se be se bibia embra se de pa ya sre kwatenten e de aka na so kwane owo de se na meka no kanu no e wo nyankopon ensemobia etimi enchene na prante esema akoya wo sem kesa te se obia eka wasem na mede abesom wonso wadwenchwe efa ho enesen se wa wetimi akosku etimi afamu yaw esu ade atro sohwe ka wabo ho ni asbebia wo ni sika fi kra bra wo bre fifete wo awudi de sika no na te se obebe school na ehu adwuma peso wo nya na wa hwa chinchi mu a wenya na wonya yeso a na te se enkwa etimi amba wafa ama wentimi ani adwuma na te se obrei ye ba ya na se ye koye na bi wo so a aban no so mbe ye wo chechede yi a enko bi wie school grandpa tempa so no we de adwuma na wetimi ahye adwuma se na te se frustration a wo do a enkofo efemu bro mbe bi school akọ university we na wo ni adwuma na te se wo ti fie no frustration ke se grandpa no grandpa timi de yare e ba ntebe ya aban no ehwe wo so asem na wo mpe enka na se na be ya ebeti sa frustration no enso e de fi membu no so na te se wo timi bi school na te se wo school mu ka wo be bi grandpa no na adwuma wo ne nsem a wo ya te se we na bibia eda no kwa so a wo betimi enya eye na no eduane ene kakra wo de be hwe di fie na te se bibia akoso wano ede wano ebusafo bi de be si afo adwenche no esomye awe comment section ne biem so follow yen awe Instagram ye Twitter handles @tumagh_ Facebook so tumagh na midin edena na ama ousa na we aduma yesa edi hia biem makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira too much gh. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.